Салом, подписчикои муҳтарам, хуш омадед ба канали мо. Бародари нами дута духовка овардиам. Ана аки ма барои чи сиёмка кардестам, барои чи ки ҳама қама дар сайтон фаҳмондестам, сера оно як хеле ақлтон намегире ё вообще-то поняткатон систай. Инами кнопка ҳай, кнопка просто аҳамияти ябор. Як хеле поён мекунӣ бо ҷош дамера, як хеле уже слабияй. Ана барои метоне ки ами кнопкаоша пуш. Алайкум салом. Ами пешай овардан усо як бор хитон зери назар кин, як бинин. Ина мем чизи вазбина пуш када овардан ина. Ами мисол кориш мелочай. Мақсади ма ки ами чизо пеша ки як бор хитон бинин, ба биёри пуш када такси пилив, исусу мошин пилив, як бензин пилив, хитон бинин. Кнопкаш худаш 10 сом 15, оригиналш то 20 сом наместа. Хитон бинин ёд гире бародар. Ина чизоро ма гуфтам бифаҳмонам то. Созитен. Нем хеле бардора. Аввал хитон бинен, определит кинен, баъд биёре пеши устоинам чиз вазбина бефоида, им корам хитонам метоне када. Барои ам я бифаҳмонам гуфтам. Зинда боше.